U Galeriji Narodnog muzeja u Čačku danas je održana promocija zbornika radova Narodnog muzeja. Ovo je 42. izdanje zbornika koje donosi stručne radove iz oblasti istorije, arheologije kao i brojnih društvenih tema. Uvek je nezahvalno jedan rad istaći. Svi radovi su važni, značajni i bitni. Mi smo za ovaj broj uzeli kao jedan od značajnijih i zanimljivih rad kolege Bogdana Trifunovića. Tako smo ilustrovali naš zbornik sa Disovom statuom, njegovom bistom koju radio Sreten Stajanović još 57. godine. Smatrali smo da je taj rad primeren ovom vremenu kada slavimo jubileje Balkanskih i Prvog svjetskog rata, a govori o nadanjima, željama i stvaralaštvu Vladislava Petkovića Disa i nekakvim njegovim patriotskim tendencijama koje su tako ostale malo u drugom planu i nisu bile toliko vezane za njegovo umetničko stvaralaštvo. Znači za jedan njegov, možda jedan društveni angažman vezan za taj period srpske istorije. Naravno i ostali radovi su vredni i značajni, ja sam o svakom od njih rekao po nekoliko reči, tako da nijedan ne bih istakao da se ostale kolege ne uvrede, njih ima ukupno 13, to je otprilike i prosek za naše zbornike u prethodnih 40 godina. Na promociji je govorio i istoričar Nebojša Cvejić iz Šabačke biblioteke. Misli izdavačka delatnost je i zbornik Narodnog muzeja. Ove godine promovišemo 42. broj. Šta mogu reći o tome? Primetan je napredak i u vizualnom identitetu i u kvalitetu samog zbornika. Raznovrsnost tema, širina tema, iz godine u godinu je primetna. Tiraž ovog zbornika radova, koji je preveden na engleski i francuski jezik, je 300 primeraka, 200 primeraka štampano je na diskovima, a celokupan tekst zbornika dostupan je i na sajtu Narodnog muzeja www.cacakmuzej.org.rs.